hajiragaho Evelyn Chikafunda konka nanye najunigwe nanye nagizira ki ngenu nabajunigwe mwereze mikono turebe ngenu nyine shonganje ezitumire najunwa mwahurira okubanyanjura baranyeta Obed Mutati na Kitabutuka njyo mwebembezi wanyu wa district aha gaciko kakuru ka district akutwayikirize ngo na madam witu speaker ogumba oryana we azeho habwo burungi bwa district yanyu agobire kare habantu mushanju hati twashabana speaker ngo azeho tukaba abantu 8 Tumwa twaje Evelyn Chikafunda nabwo ntunguka yari kuleta mu bantu atakazira mu parliament aho kuba akozere ke bintu by'amane birarebe aturetere ndongo yetu ari rutoga hamufurizo gwabura guteganisa atorutine muri kensi imehono ributura muterera mu ngaro habwo ruguto ruyatkorere hanuya mwe bare barunjimwe amazina nibagubwa James kandi ndakurira team yararonda akaruruka honorable Nisima Evelyn Chikafunda kumanyisa umujenyi wetu mukuru Chikafunda ayebare kwija kurarura umukago oguyasigere yabyara hanuya kandi imwe abanyarutoga mwamwantumire ngo mumanyise kumwashemererwa munonga kandi kumura mukunda munonga kandi kumurija kugira ki kumushumbusha ubututu bwa Evelyn twatangiye kubajya ki bureba no munantara muhagera konka nararebe byaragira ki ibyarakora bibonire niwe yabanze kurete imiti kuhinga imiti muri Rwanda titwakopa twaguma twangire ku mucenga iti yarekeraho ubugari bw'abarema ya buresiri atari mu parliament ati no muri mu government ogaraja ki ogarakora ejo yaberekeraho yari za computer yabita mu mashomero tarangwa rikwate mbazi zombi ikiroto canje no kureba ku Rutoga village nakiteka ha map nyine kiroto kandi kiroto canje no kureba ku village ya Musegwa nakiteka ha map banandi banje bari hano kandi abija kundeba Nisima Evelyn nyine kiroto kandi kiroto canje no kureba ku Nyarurambi parish nakiteka ha map kija hajyo gumwanya naganira n'abataka hari mu chairman LC1 bangambira bizibu habizu bya Rutoga kimwe cyagacirimu kikaba kiryo rugudo kandi cyamazime myanya myinji munonga omuri Rutoga enguto tizikozigwe bangira ngo bo kumperezo bubasa ebire 15 ko kubanza 2026 ndebe ngo priority eina korera abantu ba Rutoga na Kamusegwa no kureba ngo byengudo nabishongera Kunda kandi abakurira kimwe irizo yatandika urutamburo rw'amani ubwo kugira basakwara bifuza bagarukira mu karuru rimwe yamuriraga katije ngo arucyarwe rugambo ongereza amasa kwamuraja urakakasiza kimwe akaruruka karimo